Rolek. Set merah, colek-colek doang. What's your name, Mister? Chris, Chris. Ridwan. Jangan lupa subscribe. Dari Petir Depok. Oke, thank you Mr. Chris. Sehat. Saya mau murahnya mana? Tinggal sendiri mah atau Rolek. Set merah, colek-colek doang. Sabar. Ya, terus guys, itu. Ini Sarap Kejepit nih, udah lama nih. Iya, bola. Aduh. Dari mana? Berpatok. Sekarang di Cikaret. Cikaret, Bogor berarti ya? Oh, Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Rolek. Ah iya, KTP masih di Depok. Ya. Rolek. Red. Rolek. Ya. Ini pegang